Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Khasi Students Union Nartiang Circle kilawan poi habarik hakapor shibish teng no phaisngi ban sendan lang ya kadorbar Shnong Lapangap bandit tur Secretariat. Kani jing sendan ko KSU kadi namar ki patba na Lapangap ki kindo jing namar kim yo shu bandit rap namar ki pulit Assam kim shimna sha. Hadu bana thoi ka khubor mentala yad arbaje no phaisngi ki patba kim pat pilot shabarik kajaka bani kindo bandit tur Secretariat. Buni ko bani kan berti kawan hang kira lang lama iwan nampak ai. Bani kong hi jing temu jing tang gawe hi ba minwan sini ba hinai jing Kyrshan ba pura ya ga dorba Shnong Lapangap. Pakam tamru ya ki samla jongi berana hati ko Shnong Lapangap. Ibade ki dekot besilhem jong KSU. Di kata hi mar kuat ba jing dawa joki kan urlong bat jing dawa joki di depan yo kata. Kiwan nak KSU yum ta. Minwan mina KSU Nartiang Circle. Bat nak Lapangap unit. Kumbakan umur ni kini khot ni. Ni klem pak bon dah dari kira khot di kiwan tang napol Lapangap. Bat mengi gina dalam napol ke Nartiang Circle. Dia don tahi posisi pak gudi. Mentala poi sibi citeng rai sakan okan minit bakin lektor lang Secretariat. Ngindang ya up ya ki dang Shnong bat ni dalam Shnong dengan Lapangap namar ka jing jungi ba dang don di sakut kali stage po mo kendor di tharai sesipang pori la ya don di ba poi sponsor mata. Di setengah tu ni pori tharai jing yo bani tembek gede ka jing tur jong stage Secretariat. Alam kereta ni tumpi Chanborwa. Jadi presiden Nartiang Circle. KSU presiden. Malam juga kulit juga kandang ini jadi penthut hendai ka thong jongi kelong bangin yo la kom pesngau sik sarkar kelong ba man pembej mardor ya kini jinge no Shnong tu Lapangap hamtam ba kini jinge PE ba nala poi ke samoi rep kami kini jinge ni nak tak kadau ni tang ketah ke jimut ke jongi ban pesngau sik sarkar makan de hello kini benta margin ko ban ji aku bi islam ni baladai ba kejini penbej kam posno sino ba PE ba kiyo ban thung kiyo ban review kuba Henry ban kimyo kati takadaw long ni kwa ba ndalayo ban rep ban ot lung de ban yo dan biki kena orang dekat jiki kena tang di kau kakam jingle kai politik ya penbai aba ginong rep jong Lapangap kibu barwai rep wala rep spo pentor kajing sa pendik lagi pulit Assam kadang yaken na takadaw nagliang jongi ru isgo skam ngonong rim ban wan tur lang sini na kabanta gidi gidi jong nong rep ko Lapangap kada jumpa ibat mula apakah kasarkar kalau buat pulit nak buat buat apa Shnong kam Shnong buat apa thor kembali ke pulit Assam ini bakai jitik ke pulit ke dalam ni ya ke ketu ngila krem na kapor ndai tam ta kesen ila de pesngau pesngap igani shadu sa home minister jong jala jini sa postur tingsong ru ba kipulit hi gide bandon hangte po penthor kumadon kipulit jong Assam hendring i ba watang ketu kejakasa kipulit mikhalia hangte po Shnong Lapangap ni kede po ing dorbar Shnong kamdon kata ke permanent kam lani kata ke jakasa ke babiang ti ke jing don pulit ang tur ke dunabha ti bakin lek tur sidu stage po penthor kamdon to mensigi gilik pahara hendai kamdei pat kumjong pulit Assam kila sa kila song hang tu kila don ke permanent kam jongki i ba how tu lomba audio lom jong dorbar Shnong Lapangap ru kila set up ye ketu ke permanent kam jongki hang te po penthor Lapangap ba politik ke kaya jong politik sendai ban penong ba kan wandur bat putusan kamret kamrian kamdei ke namar ba inong Shnong hang te ki ot ki benyau ya rep karyang kita ki ba kena politik sti miru mla men komen la kata kada ki song ka mon ke jongki ke banta